impamvu ubwoba nabwumva kuri Arsenal nuko Arsenal ifite squad imwe mu nziza ku isi. Arsenal ifite byo abakinnyi babiri beza kuri buri mwanya, ibyo twarabivuze ntitubisubiramo. Abakinnyi basino bahamagarwa mu bihugu bikomeye ku isi ku mupira, byose bihamagara abakinnyi ba Arsenal. Spain, Ubwongereza, France na yose bafite abakinnyi ba Arsenal beza, kandi none niba ari bo beza mu isi y'umupira w'amaguru ariyo Christelle, niba ari abakinnyi ibihugu bikomeye kandi aribyo biza umupira, ukeneye abahe bakinnyi bandi batari bari ufite kugira ngo ugaragaze ko watwara igikombe? So ufite abakinnyi beza kandi benshi, ufite ibisubizo byinshi, ikipe iri imbere sofa, aho muhanganye bagaragaza intege nke, wowe noneho ugaragaza imbaraga zawe, ugenda ukiremo difference niyo yaba ari utwara igikombe. Nibidakunda bazirukana umutoza. Songira ngo nibyo ngibyo murakoze cyane, ningwa n'iminota nabwirenga ibiradera. Hari ikintu ushaka kugarukaho kino kintu mu minota mike rwose kugira ngo dufatire andi makipe asigaye yose. Arsenal match 24 imaze gukina, umukinnyi umaze gutsinda ibitego ni Leandro Trossard, byinshi ibitego 5, aranganya na Gyökeres 5, Rice 4, Eze 4, Merino 4, Bukayo Saka 4, own goals ibitego andi makipe yitsinze ni 4, Gabriel Magalhaes 3, Zubimendi 3. Abo nabakinnyi amaze gutsinda Arsenal ibitego byinshi no sezo. Ngira ngo turimo kuganira kwa gatanu, nago biri gufata umwanya munini. Twe twavuze ko ikintu Arsenal ubona igikeneye gukanyaga no busatirizi bwayo, kanyaga uburyo babonamo ibitego, ubusatirizi bwabo. Kuri game babanenze ko umupira rwose barahuhererekanya, ariko barahuhererekanya ahantu hatari ahangombwa. Urumva icyo kintu, murahererekanya umupira ariko ntago muri guhererekanya ahantu hababaza adversaire. Icyo nacyo nakibonye mu bindi bibazo. Rigana bikomeje avuga ati murashira umupira kwa Bukayo Saka, kwa Trossard, kandi bari guhunga izamu. Mu bindi bibazo tugomba kongera muri Arsenal, mu gutuma abantu bakinnyi bayo b'imbere benshi badatsinda ibitego mu buryo bukurikirana, naje nagikomozeho. Arsenal turagibona ihererekanya pe, turibona ifite umupira, ariko ahantu muri mukorerezo kombinezo na ahantu hababaza adversaire, na ahantu haboneka havamo igitego, cyangwa ni guhererekanya nyine for the sake of guhererekanya. Ariko guhererekanya nanone hari iyo bitinze mu guhererekanya bitagana imbere ngo gigende byegera adversaire, umuntu agiye muri zone mushobora guhererekanya ahantu umuntu yabona uburyo ashota akareba izamu, muri guhererekanya bidafite umusaruro. Urugero rworoshye guhererekanya kwiza kwa Manchester United, nimbe umo witeguye kwakira baro ku ikosa rya Zubimendi, yego ni dorugu urebana n'izamu nyine mu gikorwa kizima, arekura ni passe ya Maino kuri kunya arebana n'izamu. Uri gukora ibikorwa byayo kwa Bukayo Saka mu nguni, urajya gukora iki? Tugereje on goal na Manchester City mpamvu itari isanzwe. Manchester City yarahererekanyaga, ariko ubushobozi yatsindishaga andi makipe bahererekanyaga muri zone y'urubuga rwawe hafi aho ngaho. Ni KDB nabo nabyanzara gushuta nako, wowe uri kureba hafi ya box yawe abantu bari kubakorera amapase baro wayibuze, buri minota 2 ubona igitego ushobora kukirya. Sasa Arsenal murahererekanya nyine ukabona bari kuhererekanya ahantu hatari ahangombwa. Iki kintu mvuga impamvu nyigarutso, impamvu kinteye ni mu ngenge. Arsenal byatangiye kuviramo ko abakinnyi bayo bataka basunika match nyinshi nta gitego. Kubera iki? Kubera baratsinda imikino, ariko abakinnyi babo siri tubimbere bashobora gusunika match nyinshi zirenze 5 nta gitego. Kandi muri iki gihe muri no kuruse aho champion iri hafi gusoza, you need your forwards kuko ari batsinda ibitego often. Kuko nawe muvuga ngo dukeneye rest defense yacu ko igomba kuguma ari nziza tutinjizwe ibitego, basi ukeneye formule zituma b'imbere bawe noneho bagumeyo. So sino kugumayo bashobora gutsinda ibitego, bashaka ibitego defense yigirwe mu cyane. Umva iki Mbappe, Bukayo Saka amaze match 13 nta gitego mu marushanwa yose. That niwe ngo talisman ngo kuri match ngo warutegerejwe, amaze match 13 nta gitego. Victor Gyökeres muri match 11 zeruka za championnat nta gitego yatsinze kitari penalty. Match 11 zeruka za championnat nta gitego yatsinze kitari penalty. Gabriel Martinelli amaze match 13 za Premier League nta gitego. Noni Madueke umwaka urashize afunze umwaka nta gitego. Afunze iki? Umwaka 365 iminsi. Iyo geze mu Gifaransa nagutinya cyane. Uyu munsi nawo wiyongereho 366 nta gitego. Umwaka uruzuye match 25 kuva muri Chelsea niza amaze gukina muri Arsenal nta gitego. Nahoze ndeba uwo bita uyu muwinga
Noni Madueke aheruka gutsinda igitego 25 z'ukwezi kwa mbere 25 icyo gihe ari Man City na Chelsea. Man City barasaba 3-1 kimwe cyari cya Madueke. kuva ubwo matches we 25 iminsi 365 iyi seza kinye match 14 zirindwa zibanjemo za championnat nta gitego. Undi ni Leandro Trossard match 11 ziheruka mu marushanwa yose afite igitego kimwe. Uri kumva ubwo busatirizi Mikel Arteta ashora kuri match nk'iyi ngiyi? Uri kumva meforme kibazo? Uri kumva ubusatirizi Mikel Arteta nubwo tuvuga ibi ngibi dukeneye ko yanrishinga muri izi game 15 za nyuma zisoza umwaka w'imikino? Uri kumva donc uri kumva forme barimo umutoza yagira impungenge. Niyo mpamvu na Amadi yagiye kubanenga ngo bari bategereje amakorner. Ntago amakorner azahora akora buri kandi koko nibyo. Corner izagufasha gutsinda imikino ariko corner ntago zaba fact. Nuhora na kipe defender corner nuzibura mu mukino bizagenda bite? Reka mu giscore Mbappe nta kipe tuzi yatsinze ibitego 60 muri sezo bya corner. Katore ubundi bitego duhane nk'urugero gatowe muri iki gihe Manchester City yajya gitsinda nk'ibitego 100 kugira ngo itware Premier League. Jurgen Klopp niyaza agatsinda mu bitego 90 na kugira ngo atware Premier League. Bayern Munich nisuye ko yasaze muri iki gihe match 18 maze gutsinda ibitego birenga 70 muri Bundesliga. Za Barcelona muri iki gihe turi kureba scoring rate bariho imikino miki bitego birenga 50 kuzamura. Hano hantu rero kuri Arsenal reka dira wikwigora bakeneye ni kangahe Mbappe atsinda igitego kivuye muri corner? Icyo nshaka kuvuga Rafinha bitsinda kangahe? Corner hari kena bitsinda kangahe? Icyo hano ikintu nshaka kuvuga ntago corner uzayitsindiramo ibitego 80 muri sezo. Biragoye. Bya bitego tuvuga nyine byahesha ikipe igikombe. Tuvuge ngo you know what, Arsenal yatsinze ibitego 100 bivuye muri corner. Icyo gihe twavuga ati man niyo ntwari remereye. Ariko umundi ntwari tuzi isanzwe yo gutsinda ibitego ni open play. Pass ibitego 100 muri open play urugero rurahari makipe yose akurizo kohereza kabitsinda. Corner zikaza wenda zakongeraho ibindi 10 cyangwa 15 cyangwa 20 wenda mu gihe ewani aho hanu muhakora neza pe nkuko tubona Arsenal bikora. Ariko still those 23 goals mumase gutsinda kuri corner muri set pieces ni biki ntago byagusunika rwose. Aba basore b'imbere b'ikipe ya Arsenal na Mikel Arteta sinzi ngaraza nuhe muvuno muri zino game 15 zisigaye za championnat, ariko akeneye gushyiramo akantu gashobora gutuma bakrika bagatsinda mu buryo bukurikirana. Iyo click irava kuki nkurikije ko bana basore bimeze. Arsenal gutembereza umupira bidafite intego mugatera passe 400 ziri mu kibuga cyanyu no murongo wa kibuga kabiri ntago bifasha ikipe kwataka birushijeho. Ahubwo mu making sure ko kuri inshuro build up ya Arsenal iri mu rubuga rwa adversaire kandi hafi y'izamurye inshuro nyinshi. Aho ngaho harimo hakoreye amakombinezo menshi. Mpamya ko ayo mashoti mwagerageza ndi mwese mwashota, ariko demo umupira ukinirwa inyuma cyane ugakinirwamo hagati cyane mudari gukora tushe nyinshi ahantu hangombwa ashobora kuva igitego. Abasore rwose dushaka kuzabona nyine bakomeje kugira impact nkene ku mikino kandi mukeneye gutsinda match, mukeneye ibitego. Niko gahunda zimeze. Si kenshi Arsenal itsindwa ibitego bibiri nyuma y'ubuga rw'umuzamu kuko byigeze kuba hari mu kwezi kwa 10/2008 ubwo banganyaga n'ikipe ya Spurs ibitego 4-4 nabwo batsinzwe ibitego bibiri nyuma y'urubuga rw'umuzamu. Mu by'ukuri ntabwo ari ikipe iyo ari yo yose yapfa gukina na Arsenal ngo irwane no kuvuga ngo iraza gucungira ku kintu cyo gupossessinga. Kuko Arsenal nimwe wa kipe meza muri possession. Même chose no kuri Man City. No kuri Manchester City nibyo. Ariko ikintu cyabaye kiza kuri we ni umugabo mwiza mu matransition. Kuri Man City yakoresheje counter attack, kuri Arsenal yakoreshaga ama quick transition. Quick transition ariko zitari counter attack. No kuvuga ngo reka nguhe urugero. Hari akantu mu mupira bavuga ngo ni PPDA. PPDA
muri football reka mbabwira ako kantu ubundi mwumve ukuntu transition za mani bazikora Yego. cyabazikoraga mu ijoro. PPDA muri football iyo bayivuze baba bashaka ako no muri basket iryo jambo riranakoreshwa by the way no muri football gusa baba bavuga kuvuga ngo ni passes per defensive action. Mwumve kano kantu neza. Passes per defensive action. Nango niba mani yari iri muri action yo kudefanda. Ese ikora passes zingahe ijya mu gikorwa cyo kwataka iva mu gikorwa cyo kudefanda. Ugenda ureba ibitego mani yatsinze sivyo nk'igitego cya gatatu kiragwishusha kunya kiriya cyakunye. Mani yu ntiyashakaga gukora ibintu byinshi mu gihe ibonye umupira iwatsa Arsenal. Mani yahitaga iba direct ijya mu izamu kuko rya niba Arsenal. ntibeshya ni degagement ya Sine Lamens urwanira mu kirere ufata Brunara ufata pass kwa Meino pass kwa Matheus Cunha ahita yindukira ashota mu izamu. Ni pass eshatu urakoze cyane. Ikindi kibihamya ni iki? Shot on target Mani yabonye zijya mu izamu ni zingahe? shot on target Icyo nicyo kibisobanura mpita neza. mbibona direct Ziroroshye mpita rwose. nkurebera rwose Zifite n'igisobanuro cyuzuza neza ibyo bintu ndi kuvuga. shot on target za Za Manchester United mu United. izamu rya Arsenal. eshatu Ibitego bya Mani byari bingahe? byari bitatu Bivuga ngo gutera mu izamu kose kwa Mani etega ariko babonagamo Igitego. Icyo rero kirakwereka gahunda bari bazanye. Wow. Ntituze gukina n'ikipe ngo dushake kuza gufinyura cyane kuko barabizi ko ntabwo ari iby'ubusa ko Arsenal ari ifite meilleure défense mu Bwongereza. Kame mwari travail nyine yo défense hari impamvu iyo ushatse gukina nayo, iyo ushatse gushaka gukora ibintu byinshi, iyo ushake kwinjiramo cyane bazi kizi kwirinda cyane. Nakura iki kuri bundushe kuza kubona umupira nuko gake mubona mpita nkukoresha icyo nshaka dutumbera izamu. Ushaka kwibaza hano Dorgo yatsinda igitego ariko Dorgo ibuka kake na ku ruhande Yego. agarutsemo hagati akibona shoti rimwe nta gutekereza kabiri. Ubukora rw'umuzamu rwose Iba ari message iri clear abakinnyi baganire n'umutoza. Aba bantu tugerageze kubatera mu izamu, tugerageze gupima mu izamu. Once you shoot there uba ufite amahirwe yo kugira icyo ukora. So muri izo quick transition uko babona umupira bagahita babikora vuba vuba bagashyira umupira muri file byaje kubafasha. Hanyuma ikindi Manchester United dushobora kwemera yuko mu by'ukuri harimo discipline defensive yongeye kugaruka tutabonaga ku bwa Ruben Amorim. Icyambere byubakiye mu buryo abakinnyi babapanga niba inyuma ari bane twese twabibona. Kuri kabiri hari Dalo umutima wa defense ya Martinez ubufasha umwataka kina Omaome kabisa ntabwo wagutuza niyo mpamvu mbona mu madiwera aba yabamaze. Hanyuma hari Magwaye agakina icyo twitaga gatanu ya kera asa naho ari umukinnyi uri libre uri gucunga imipira igaruka. Hanyuma kuri gatatu hakaba hari Lukshaw ariko mvu kunaza ubwenge imbere yabo ba center back babiri kugira ngo bataba expose agahita bashyiramo Kobe Meno na Casemiro bateganye. Reka mvuge kandi nk'aba nimero 6 babiri basa naho bari gufatanya iyo role yo kurekipera. Nubwo nyine Kobe anyuzamo aki project imbere gato ariko urebye muri tactical setup nyine ni bane babiri. Abo babiri nyine ari wa Casemiro na Kobe Meno nuko ngo mwembi murafatanya inshingano zo kugarira neza. Yego nureba impande ze Dorgo tuzi ubukina ku ruhande rw'ubumoso ni umudefenseri usanzwe. Yego umudefenseri Bango Dorgo abafite n'ikindi kintu cyo kuza kugaruka akaza gufasha Lukshaw. Amadi Diallo yari umu wing back ku gihe cya Ruben Amorim. Bivuga ko icyo kintu cyo kudefanda asanzwe n'umundi akifitemo. Kuza kugaruka inyuma akaza gutanga support kwa Diogo Dalo ku ruhande rw'iburyo nabyo birumvikana ko ari sawa cyane. Mu yandi magambo ntiwumva neza ko impande ze zifite abakinnyi babiri bashobora kuzikinaho darafatanyije na Diallo Dorgo afatanyije na Lukshaw mu buryo bwo kugarira. Numva ko ba center back abe kugira ngo bataza kugwa espace yo gutera mu izamu ryabo bafite babiri bakinira imbere. Numva ko ari nk'abantu 8 mu gihe Mane afite umupira bari muri defensive duties mu gihe Bruno Fernandes ndetse na mugenzi we Mbemo bari muri pressing bagerageza kureba ko ikipe nyine itasora umupira mu buryo buyoroheye. Icyo babivuze ni iki
twanayibonye ukuntu yasubiraga inyuma Arsenal ikazi gapasa nyigakora ibintu byose ariko hari ikintu kimwe yahise ishyira muri Arsenal ari nacyo nakunze umugabo witwa Garnevo yavuze byatumye tubona ko Arsenal iri predictable mu buryo bw'imikinire ni ukuvuga ngo kubera kuyikorera bloke zikomeye bayitegeka kurianta umupira kandi buriya muri byayo nabwiraga abatoza batwigishije barutsindura buriya nta kintu cyiza nko guhereza adversaire uburyo bwo kujyana umugenera hajyana umupira umuhungisha izamu ryawe kuko erega iyo uganishe baro kwa Bukayo mu mirongo hariya barenguriraho buriya ntago bari gutumbera izamu neza uri kubona ko ahantu uri kumuganisha ni ukuvuga ngo aratera cross buriya ubuvuga ngo Gardi Ramens baratera cross uraba mwiza mu kirere Martinez byanza bikunze fata rutayizamu baratera cross Magwa yagara neza baratera cross buri muntu wese abibona niyo ashatse gucenga kinjira asanga niba tuvuge yarahanganye tuvuge wenda na Kadiaro asanga daramutegereje biragora cyane ko hari inzira hari n'uburyo nabusa baguha bwo kubatsinda mu buryo bworoshye kuko ikikwereka ko bitoroshye kubatsinda City yabuze igitego na kimwe nyamara bayitsinze 5 yo hemerwa 2 ibindi 3 birangwa na VAR nyamara Arsenal ibitego babatsinze ni kona ikindi gitego ni on goal nayo ntiyabashije kubaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwa bundi tuvuga Derare ngo baro bayikuye inyuma bakoze build up passe bakoye bloke ya mbere ya mediane bakoye bloke ya defense barapasanyije bakoze igitego cya kindi kiri clean kiza gisukuye nyine kivuye muri kampatia bakagera mu izamu mwacyubatse pasi 20 n'izindi pasi 25 kugira batsinde kino gitego icyo rero kirakwereka ko iyo defense yabo yarayikosoye kandi neza bivuga ngo cya kintu twari tuzi twese ngo maniyuse ngo umuntu ngamanutse ngo itagishyiramo ntabwo ariko bimeze byari byoroshye cyane ngasoreza kuri aka kantu rero Adelare uhita onkorera mu ngata aryo hasangiwe Manchester United uyu mutoza yamenye kuidentifya nanone ubushobozi bw'abakinnyi nge nabiboneye muri remplacement cyane nureba nka Mateus Cunha afite igisobanuro gikomeye muri iyi match aje no kumupraising ese mwabonye ko yakuyemo Brian Mbemo amaze gutsinda igitego cyane mbe umuntu wasohotse ubona ko atishimye mu kuntu ariko ahita yikarura mu gitego muri half time amukoramo mu gice cya kabiri kubera kuri Manchester City niko yabigenje yatsinze igitego cya kabiri arizo ko yabanje Arsenal cya kabiri ahita mukuramo kubera iki wumve nkaka karuje ku kuntu kaba kagaragaza ko umutoza ari kugenda metiriza groupe ye mfite equipe nka Maniyo Arsenal ngize amahirwe nyigiye imbere igitego ngize ibitego mu yandi magambo 2 yego kuri kimwe ubwo aho turi kuvugira Adelare Manu yari hagaze ku munota wa 50 nibwo yaribonye igitego Arsenal isikora impinduka enye yego imaze kuzikora umutoza arabirebye ku munota 58 nibwo Arsenal yabakuyemo arabanza barabareka ngo arebe icyo babakinnyi bane baje gukora bakinnye iminota 10 gusa ayisabona ko Arsenal yagicuritse kuko yarizanyemo Victor Gyökeres yarizanyemo Merino yarizanyemo Eze yarizanyemo Ben White iyi Arsenal yari yamaze no kuba très direct none itakikubaka iri kuransa baro nyinshi ndende kakifite abakinnyi barimo na Merino wari uri kujya gufasha Victor Gyökeres bakaba imbere ari babiri arangije arabatoke Trossard yarataravamo afite Bukayo afite Trossard ku mpande Merino agiye gusanga Victor Gyökeres babaye imbere babiri imbere yabibonaga ko yagize nyine iki kintu cya threats bari kumwex nyine bari kumwinjirana cyane ubwenge n'ubuhe ubwenge no kuvuga ngo ikintu iri kundusha kandi iri bunyicishe nuko ndi kubona umupira buri cyo ngukoresha simfite umukino usibye Bruno wa conserve umupira kandi abandi bamaze iminota 65 mu kibuga barushye bananiwe rwose nkeneye wa muntu natwe nitubona umupira ushaka kukonserve ushaka guholding umupira ushaka gukoresha icyo ashaka rwose ushaka kuduha chance natwe yo kwiregrupa agacenga umwe babiri agatanga pass bakamusubiza byibona natwe tukagira ijambo kuri baro ijambo kuri possession kuko nidukomeza kuzajya tubasubiza bagahita batugarukana tubasubiza akatugarukana baratwica akamaro ka Brian Mbemo bwa mbere
kari uko bagomba kurirayinga kuri pesi ye ku muvuduko we kuko Arsenal iri kuzamuka yego na pressure ashyiraga ku defenseur na ba pressing none inshingano zirahindutse ubu nanjye kuko bari kunyataka nanjye nkajya out of possession cyane reka mu gihe nanjye njye in possession nkawubona shyiremo abakinnyi bashobora kuwubika no kukonserva neza cyane ahita kuri yo change kandi yaje gutanga umusaruro ibyara n'igitego ko Mathieu Cunha warayigumana yego mu by'ukuri rero habaye no kumetiriza groupe so nkavuga ko ikitwikiriye ibyo byose abakinnyi bari babandi icyahindutse ni tactical setup uburyo bahagarika mu kibuga n'uburyo abahishingano yego aribyo twagiye tubona urashobora kuvuga ngo ndashaka kudefanda ariko urabikurute icyo nicyo twita nyine kwanima umukino ese ndadefandisha batatu gusa undatoya ndakoresha abane inyuma ariko se aba bane barihagije biragaragara ko bigoye reka mbashyira Casemiro na Kobe Menibe ese impande zanjye ubwo nizirangaye Dorgu n'uyu mwana yitwa Madi Diallo bamfasha ugahita ubona igishushanyo cyiza kikwereka uburyo wadefanda kandi neza kuri Man City no kuri Arsenal none se nimbona umupira ndawukoresha iki kuko nacyo ni ikindi mfite aba basore bafite pesi y'abadorgu yaba Dalo yaba Mbemo ndaransa ni kuri Man City yego kuko mfite na Bruno Fernandes watanga passe nziza ariko se ko Arsenal utakina uransa basariba ko bagira umuvuduko na wamagaraje ndabigenzane ndakina amashot passes ahubwo mbe director nshotse mu izamu ryabo umuzamu ashobora kuba ari wiki kuri iyo point ndasimbuzane ese ko plan ya mbere yakoze ibitego bibiri ubu nkaba ngeze ahantu Arsenal kunyataka cyane ndazana iki ndazana umukino ushobora gutindana umupira uyu ni umukinnyi mwiza nka Mathieu Cunha icyo kintu yakimfasha umukino akawukorera plan bijyanye n'abakinnyi afite nukuvuga ngo players in your disposal ugakora plan dije igufasha ukamenya ngo iyi minota tuyitwayemo gutya iyi ngiyi turaza kuyisoza gutya ubwenge burimo ariko bukomeye cyane ni ibiganiro you can see ko hari ikintu cya turaza ko bigeraho kuri Arsenal niyo ndwara irwaye wenda yo nituyigeraho you can see ko Man U they are playing without anything like nta kintu bari ntibatekereza igikombe ntibatekereza kumanuka nta pressure nta Carabao turimo nta FA turimo nta Champions League turimo dufite shampiyona niba dufite shampiyona dukeneye kuboneka mu makipe ane meza ikinda ya makipe araturusha ni meza kuturusha icyo twakora ni iki let's be ourselves tube twebwe ubundi dukine umupira wacu nta pressure nta gitutu icyo kintu Michael Carrick cyo kubanza kwereka abakinnyi ko turi Manchester United turi beza nubwo nabari beza mwebwe dukine nkatwe tubemerera ibyo bashobora gukina hanyuma tugire plan yuko natwe dushobora gutsinda ibiganiro rero uko bigaragara nubwo ntinje muri dressing room ya Manchester United birakwereka ko kuri Ruben Amorim one abakinnyi ntago message yinjiraga bamwumvaga rwose ntibishobora rwose kuko kureponda kuriya nuko nyine hari message nshya yindi ya hari ubundi buzima wenda turaza no kugera mu bungiriza be n'abandi bamufasha Carrick cya kabiri you can see abakinnyi at least bari muri natural positions zabo usibye nka Dorgu mu defenseur washyizwe mu gukina kuri wing ariko abandi basubijwe mu myanya y'amatire ya icya gatatu you can see yuko byibura exploit ubushobozi bw'abakinnyi bijyanye na quality zabo kuvuga ngo Mathieu Cunha asinga ukeneye ariko ushaka gusimbura Brian Mbemo bijyanye n'icyo ushaka kuma so iyo rero uri kubona ubwo uko yanabyivugiye yavuze ngo I know what it takes here to succeed inzi icyo bisobanura kugira ngo succeeding ugere ku ntego ikintu cya mbere rero nakunze n'akantu gato iriya mugabo yavuze nubwo ntamwemeraga cyane akina uriya mu defenseur w'umwongereza kino gitipe cy'ibitama Michael Richards akinnye muri Man mu defenseur kondaga no kuvunika cyane West Brown John Evans Pana Evans bitama kind of muri ya man kinye ku bwa Ferguson Phil Jones yakoze cyane Phil Jones yavuze ngo azi neza Manchester United azi ko abakinnyi bacu batigeze baba abakinnyi babi azi neza ko babuze umuntu ubabwira ko you are too good to beat everyone ati iyo ADN niyo yari iri muri Ferguson ni nayo yari gutransmita mu bakinnyi Michael Richards yavuze ikintu gikomeye cyantunguye aravuga ngo hari igihe kandi ibi bintu bijya bibaho ikipe kitakariza icyizere kubera umuntu umwe babiri ngo yaravuze Mancini Roberto
Yaya Toure ngo yagiye mu gikombe cya Afurika. Hano ukuntu Yaya Toure ari umukino ukomeye. afite nini Manchester City Yaya Toure yagiye mu gikombe cya Afurika, abakinnyi bati turapfuye karabaye. none ziratumara Ngaraza arabwira ati ariko ubu muremeye abantu b'abagabo 20 ikipe yanyu yitwe Yaya Toure FC, muri abantu b'abagabo bajye babareba bavuge ngo nta Yaya Toure nta kintu mwakora. Ati match enye zose adahari twarazitsinze. Suko Yaya Toure yari umuswa, sinuko tubeye icyo yari suko ari atumye. gitangaza cyane Ariko iyo ntambara yo mu bitekerezo twarwanaga nayo, twabonye umuntu udutsindira urwo rugamba atwereka ko turi abagabo ba fighting Motivation. tukagera ku kintu.